Jangan kebesaran lagi. Tidak parkirkan karena menghalangi arus lalu lintas. Dengan 7 kafe. Kada bisa pandangan tiko situ. Langani
Genden pantarisan Malabina Taluk Kulawana Sinine Ora nama talaman di Bukutang Sibialiran Lengani siapa lama si Badru Barana Taruk Turiana Tongkonan Pum Tuto Pasa Lama Ilina Padang Ridebo Lengan siapa lama si Badru Barana Taruk Turiana Seneran Telembang Loro sumanikna sa nailantang lamay tongkonan ribun tubuhe lamay panangri taligara na sulikulawan na angka talok tuyang na maramiya loro sumanikna po ang pagungkulan Sipang bola lambak Parapi paliu-liu dikasih datu dikatangka ampu lembang tongkol pantarisan makarengna tarut pulawana tongkonan buka anggana tu dikasih mata mumunda di kabangga tondon turunan lampai lina patang penanian bisa apa na padang ribun tau tiumba pantarisan makarengna pangluluana sene patana lampai padang ri tambunan patendeng na to sambas sene eta sangkalaban na tunurota patendeng na siya palingi lampai padang ri labo balele padang atuo barok kalekung patulang barang bara batu bendar rara pangarampak rante bulam to si poran danan manda si po benteng tamkie si ayo kalamba si barung barana to si kambi pasuang bagi tumpara pangguru magadi nala ditulaga untuk nabone dilamdak manetena dosen dana honga diumba padang rima dan lindon sandalindona ombok batu rupanna pantarana kena padang natarana katongkonan napa naluluan esungan siduanan padang narindingi doke datu muane alwagina siapa tora lagi tungkasananna diumba padang rima tongkol duka pantarisan makaraingna tahun terui libu lambe na tahun isungi kasih di kalugun na wasetangana angga taruk turiyang na puang liu pagonggang lolo sumalik na tongkonan dua mana sarwana banu apa ilan padang ri batualu Timba pantarisan makaraeng na pangluluan na padang ri basikakan na tanulembang na padang mapatang luntok kapa buah na karua buah nan penanian na lualuk maika na bualuk Timba pantarisan makaraeng na
Pangluluan na riliposi patinding na manang ngararana tungkol ang layo. Pantaranak na puang turo po patinding na puang tumbadak ka. Tulangan siyang maralamba si Maruwarana pangluluan na randan lagi patinding lilihan nurang. Tu tiumba dio may padang ri Papua duluk dio may padang ri Jakarta tu nola lagi kalua tu mete batara Asia-Asian pakapanau nola tasik kalua tu mete bombang silarian. Tommi gede dio mai lau lamban sambali mai. Tommi ma lo pidao salebu, tommi ma koli dao gaun, umpo pani angin, umpo lente getaring puluk. Tantang pasak kena puang, rapa tutu mampa. Tommi lambi padang di Mangkasa undede bambana goa. Mi padaru kamalean, mi panata kakek deran. Unno lava bana maros, sali leko naen dekan. Umpolam banam pare urruang tanga bandar madani. Tommi lambi tondo kana dua bonti dai nanna talu topona. Tololok katonam parang bamba puang tungkasanganna. Ami mak dok kotor rome layo, ummi sungu mak lea. Lan matanga lo totemo o puang matua. Tang tore kan nuntimang kurre sumanga urande pole paraya matiolo malabimi. Ang kirasakan tumamase pa kaboromi. Indete. Nalanat tutotemo sakkaomo tekande pak kamase tula kitarima solanasang ako kaleki solanasang pasake telemintu keluarga siulu kombongan pak tondokan tutontong pasakai situang painan melo mitunduikan sitaru nalang kegiatan indete puang Yesu ya mau puang sejuru selama anak katuangki kinai mas sambayang. Amin. Udah semangat.
Sanksi terusan sangat yang karena Papa Risto siapa Pak Risto yang Jakarta mempatumali tutun kaboro lako siapa Pak Juang la tongkong kemes salialang uni semua kambunosane sitaru lanta talung pulong kasera sela ko 50 nanan. Sanksi terusan sangat yang karena keluarga almarhum ne Panggara Tagari Bebo mempatumali tutun kaboro lako siapa Mak Dea la kende kemes salialang uni semua kambunosane sitaruh lantang talung pulol kasera sela ko 56. Sanksi turusan saat yang karena Papa Virgin Indeliatum mempatumali tutul kaboro lakos siapa Pak Namike lakendek kemes salia lamuni sumaka bunosane sitaruh lantang talung pulol 2 sela ko talung pulong karua. Sanksi turusan saat yang karena Papa Gilang Tagari Bebo mempatumali tutul kaboro lakos siapa Mak Narian lakente kemes salialang ni sumaka bunosane sitaruh lantang talung pulong kasera sela ko 56. Sitaruna sanksi turusan saat yang karena batu kasih turusanna majelis gereja jemaat Leatum Indeliatum rampon tanda tasik kira ramakamban turing bulani bukutang si pereran tutum matang kesuru lakente kemes salialang sitaruh inan nomor misa sela ko nomor 2. Sanksi turusan saat yang karena Persatuan Kaum Bapa Jemaat Leatum Indeliatum tutun matang kesuru la pasunduki katongkonan kendek mesalialang sitaru inan nomor misa sela ko nomor 2. Sitaruna sanksi turusan saat yang karena batu pawai matanna Jemaat Leatum Indeliatum tutun matang kesuru la kendek mesalialang sitaru lantang nomor 30 kasera sela ko 56. Sanksi terusan saat yang karena keluarga Nek Gristel Kalolu Lampio tutun matang kesuru lakende kemes salialang sitaruh lantang talung pulong kasera 56. Sanksi terusan saat yang karena keluarga Nek Sandi to tete Lampio tutun matang kesuru lalangan kemes salialang sitaruh lantang talung pulong kasera sela ko 56. Sanksi terusan saat yang karena anak Sene Aldi to tete Lampio mempatumali tutun kaboro lako mamalian la kende kemes salialang uni sumaka bunosane sitaruh lantang talung pulong kasera sela ko 56. Sanksi terusan saat yang karena keluarga Agung Yomai Makassar mempatumali tutun kaboro lako dedi la kende kemes salialang sitaruh lantang talung pulong kasera sela ko 56. Sitaruna sanksi terusan saat yang karena Nenek Lian Pak Katto sungguh minasa sanksi terusan saat yang karena Nenek Marwan yang mai salwampak mempatumali lakos siapa Pak Naraya lalangan kemes salialang sitaru lantana siapa Pak Naraya. Sanksi terusan saat yang karena Bapak Yandi Tete Talu tutun matang kesuru lalangan kemes salialang sitaru ina nomor misa nomor 2. Sanksi terusan saat yang karena keluarga almarhum Nek Felda Lampio tutun matang kesuru lalangan kemes salialang sitaru ina nomor misa nomor 2. Sanksi terusan saat yang karena Siatua Pastor Nathan Runtung Damai Rantepao mempatumali tutun kaboro lako sia Ibu Elizabeth Sentelimbu la pasunduki katongkonan lalangan kemes salialang sitaru lantang nomor 30 kasera sela ko 56. Sanksi terusan saat yang karena Siatua Pastor Nathan Runtung Damai Rantepao mempatumali lako sia Ibu Yohana Sentelimbu lalangan kemes salialang sitaruh lantang talung pulong kasera sela ko 56.
Sanksi terusan sang tiang karana sia tua pastor Nathan Runtung damai rantepau mempatumali tutun kaboro lako sia ibu Rosalina Sente Ibu la kedik ini sadia lamun isuma kambuno sane sitaru lantang talumpulong kasera 150 nana. Saksi terusan sang tiang karana sia Dr. Yan Runtung Jakarta mempatumali tutun kaboro lago sia ibu Yohana Sente Ibu langan di mesalialang unisuma kambunosane sitaru lantang nomoro talupulong kasera selako 50 nana. Sanksi terusan santiang karana keluarga almarhum Nevelda Kalolu Lampio mempatumali tutun kaboro lago sia mamana Robi la kendek mesalialang sitaru lantang nomor 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana keluarga almarhum Nenek Velda Kalolu Lampio mempatumali lago siane Devon la kendek mesalialang undi summa kambulosane sitaru lantang 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana staf kelurahan Leatung Inde Leatung tutun matang kia suruh la kendek mesalialang sitaru la ina nomor misa selako nomor 2. Sanksi terusan santiang karana siapa Pak Bintang. Sanksi terusan santiang karana siapa Pak Bintang rampotongkon sangisungan sia parenge diomai limbu mempatumali tutun kaboro lako sia mama green la tongkok kimis salialang doalang letter H sitaru lantang nomor 30 kasera selako 50 nana. Sanksi terusan santiang karana sia Dr. Andus Boas Bahan Lote diomai Malang mempatumali tutun kaboro lako sia mama nalian lalangan kimis salialang uni suma kambunosane sitaru lantang 30 kasera selako 50 nana. Sanksi terusan santiang karana Nenek Arwan Buntu Liatung tutun matang kesur lalangan kimis salialang sitaru ina nomor misa selako nomor 2. Sitaruna sanksi terusan santiang karana sianek dan to tumbang rampun tanda tasik kira ramakamban to dinggulani bukutang si pederan lako anak sianek tika la kendek kimis salialang uni suma kambunosane sitaru lantang nomor apa selako lantang nomor kasera. Sanksi terusan santiang karana Papa Alex siapa Papa anak Alex dumai tual mempatumali tutun kaboro lako siapa Papa anak juang lalangan kimis salialang sitaru lantang nomor 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana sanksi terusan santiang karana Papa Noris siapa Papa anak Noris damai rantepau mempatumali tutun kaboro lako siapa Papa anak juang lalangan kimis salialang undi suma kambunosane sitaru lantang nomor 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana Nenek Stevi sia Nenek Stevi dia memai rante tiku mempatumali tutun kaboro lako siapa Pak anak Dedi lalangan kimis salialang sitaru lantang 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana Papa Gio batu sia Nek Dela dia memai tombang langda mempatumali tutun kaboro lako siapa Pak anak juang la kendek kimis salialang uni suma kambunosane sitaru lantang nomor 30 kasera selako 50 nanan. Sanksi terusan santiang karana keluarga almarhum Bapak Boris damai rantepau mempatumali tutun kaboro lako siapa Pak anak rinding lalangan kimis salialang sitaru lantangna sia Bapak anak rinding. Sanksi terusan santiang karana Bapak Pinu siapa Bapak Pinu Bone tutun matang surut lalangan kimis salialang sitaru ina nomor misa selako nomor 2. Sitaruna sanksi terusan santiang karana Bapak Selim batu sia Matius Solli Tandigau Dioma Jakarta mempatumali tutun kaboro lako anak
sia nenek sente inalatan pasundong katong pananta lalangan kimes salialang uni sumuma kambuno sane sitaruna sang siturusan sang tiang karana wandi jomay manokwari Papua mempatumali tutun kaborok lako betu inalatan pasundong katong pananta lalangan kimes salialang uni sumuma kambuno sane sitaru lalatangna sia betu sitaruna sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum Nenek Emba Batu Nenek Mercy Leatung Mempatu lako keluarga Papa Mike lalu pasunduk ki katong konanta lalangki mesalialam sitaru lantana sia Papa Ana Mike sitaruna sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum Nenek Emba Batu si Nenek Mercy Leatung mempatu mali tutun kaboro lako sia pong tasik batu lako sia Nek Beni inalatan pasundong katong konanta lalangan kimes salialang sitaru lantana sia Nek Beni susi masangarara kapagantianan bulanta tete manita tingkata materan tekalua tidukun tamate tandung kalonaran umpalidan katongkonan nalambiran dan dipuduki kami suleto gandang nadete darah tongkak dililagi kami solon tobombongan turun indok turun anduk mairu sang tiangkaran kiko tabe tabuk kayu lang musuleng karara tatakok karan kalu dende esungan makaraengta kati beru bela lago tu inan mangkana paduluangki temarapu salamak marampa lago kita solanasa di tanda masiang lago kita rarabuku turangko makangkian suruh rarabuku turangko makangkian suruh umpobanang senek perenge la sitiro di siapa Eli sola mama jiwa umpobanang senek Sandra waktu senek Gento si tiro di Bapak Sandra waktu sampai Baju lima.